देबेरगाव हाग्रामाजों दावहा नांनो थाखाय आं आंनि बिसिखौनो बिजाब কিন্তু লোৱা নাই যেনিবা ফেৰেঙাই কৈছে বিপিএমে যদি আকৌ চৰকাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে বিটিচি অঞ্চলত ব্লাডশ্বেড হ'ব এই কথাটো কেনেকৈ ক'ব পাৰি गारियाव थानाय समावनो मोनसे आपडेट लानानै फैबाय नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय एम रन्जित बसुमतारी बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों अर्थात जोंहा फेरेंगा बसुमतारिया लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो माखासे गोबां खोथा बुंदों खारन प्रमद बर' सारा बिटिसिआव जिदु थारैनो बिपिएफआ सरकार दाफिनोब्ला सरकार दाफिननायनि उनाव आरोबाव ब्लाडशीट जागोन थारमाने थैलायनाय जागोन बुथारलायनाय जागोन गावजों गाव बे बाथ्राखौ इउपिपिएलनिफ्राय बुंदों जाहैदों हाग्रामा महिलारिया खुद गावनि खुगाजों फोरमायदों नोंथांमोना जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजिनानै लानो हागोन खिन्थु आं सिगाङाव एम रन्जित बसुमतारिया गावनि बिसिखौ देबोरगाव समस्तियाव अर्थात हाग्रामा महिलारिनि जायगायाव बा हाग्रामा महिलारिनि समस्तियावनो एम रन्जित बसुमतारी फेरेंगाया गावनि बिसिखौ हाग्रामा महिलारिजों जुद्ध नांनो थाखाय बा इलेक्सन बादायलायनो थाखाय थिरांथा खालामनो नागिरदों नोंथांमोना बिनि सायाव जोबजासिम नायनानै सोर मा बुजिनानै लायो निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरगोन होननानै आं सानो दा आं बेखौसो बुंनो लुगैदों एम रन्जित बसुमतारी बिथाङा बिटिसि आउट अफ बिटिसिनि बाहेरनि मानसि जानानै बिटिसिआव थाफैबाय जोंनि खुनकाहा सनितपुर गहपुरफोरखौ गारलांजोबनानैबो बिथाङा खुनकाहा धेमाजि साइडनि मानसिमोन दिनै बिटिसिआव थाफैनानै बिथाङा बिटिसिनि थागिबिफोरखौनो माने उल्थां फाल्थां खालामनानै होनो नागिरगासिनो दं नामा आं बेखौसो सानदों आरो बै समनिफ्राय बिटिसिआव थानाय बर'फ्रा बा गुबुन जातियानो जा जाति जनगोष्ठी खुनु खोथा गैया बेयाव एसामिस नेपालि बाङालि बेंगलि बर' गासिबो मिलिजुलि बेयाव थागासिनो दङ संसार जाबोगासिनो दङ आलो गोजोननानै बेफोरखौसो माने सिंजों सिं अर सुना होबाय थाग्राखौ आं एम रन्जित बसुमतारी बिथांखौसो बायदि मोननानै लाबाय थायो माने दा जाय हक नोंथांमोना सोर मा सानो बेखौथ' गाव गावबागाव पार्टिनि गोसोनि खोथा जाय हक थेवब्लाबो जोङो भटआ सोरनो होयो सोरनो होआ नोंथांमोना बेखौ फैबाय थानाय इलेक्सनाव बिटिसि इलेक्सनाव डिसिसन खालामनानै गाव गावनि आसिखौ बबेयाव थुनानै होयो बे नोंथांमोननि गोसोनि खोथा सोर दैदेनगिरिखौ मोजां मोनो नोंथांमोना बिपिएफखौ जुदि मोजां मोनोब्ला बिपिएफखौ थुनो हागोन इउपिपिएलखौ मोजां मोनोब्ला इउपिपिएलआव थुनो हागोन आरो दाथ' जोंहा अलरेडि इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिनिफ्राय अर्थात जोंनिफ्राय मोनसे पलिटिकेल हान्जा दाफिनबावबाय नैबेखौ माने माखासे गोबांथार मावनांगौ खामानि थालांदों जेरै दियारनाब्ला रन्जन दैमारि सारमोन बा दियारनाब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबजानानै थानाय एनडिबिनि लिडार केडारफोर बिथांमोनहा बेसेबांबा सम गोबाव हाथियार लानानै संग्राम खालामनायनि गेजेरजोंबो बिथांमोनहा बिटिआर एकर्डखौ खालामनानै लाबोनायनि उनावबो जे जोबथेसालियाव थानो गोनां जादों खस्थ'खौ भुगिनो गोनां जादों बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो बर' रायजो राजानि बर' आइ आफानि मेगननि मोदैया रानलांगोन होनना बुंदोंमोन थेवब्लाबो दिनैसिमबो राननायखौ जों नुनो मोनाखै एनडिबि बिथांमोनखौ रिहेबिलिटेसन होनायखौ जों नुनो मोनाखै होदों सासे सानैखौ नाथाय जों होथाराखैबो होनना बुङाखै नाथाय जे गासिबो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो जेरै खोनानो मोन्दों जोङो बै समनिफ्रायनो बिटिआर एकर्डआ एनडिबिफोरनि दारैसो जादों होननानै अब्ला बिटिआर एकर्डआ एनडिबिफोरनि थ्रुयै जादोंब्ला दियारनाब्ला रन्जन दैमारि सारखौनो लामारनानै जादोंमोनब्ला दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों दियारनाब्ला सारा मानो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै नैबेनि थाखाय बयहाबो दुखु दङ गोसोआव आरो नोंखागौ जेरै मोनसे समाव बिएलटिआ हारिनि नामै सोमावसारनाय समाव बिथांमोनाबोथ' केस जादोंमोन जेल जादोंमोन बिथांमोना बिटिसिखौ एकर्ड खालामनानै लाबोनाय लोगो लोगो बिथांमोना गासिबो केसफ्रा खालास जाबोजोबदों आरो उदां अख्राङाव थानानै बिथांमोना साख्रि बाख्रि मोनदोंमोन रिहेबिलिटेसनखौ मोननो हादोंमोन नै बेफोरबायदिखौ बयबाबो समान नोजोरजों खालामजानो लुगैयो दा बेखायनो जाय हक नोंथांमोना आं बारा गोलावखौ बुंनो सानलिया एसे उसुबिदाबो नालाय गारियाव दङ आङो बंलाय फारसे आवगायगासिनो दङ क'क्राझारनिफ्राय दा नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ फुल नायदो आरो जोबजासिमाव सोर मा बुजिनो हादों निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायदो आरो बे भिडिअनि गेजेराव आंनि बुंनो माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंबा निश्चय नोंथांमोना अननानै बर' फिसा हिसाबै आंखौबो निमाहा होदो सायख'थिनि थाखाय मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ 100% पिपिआर जाबाय आरो दुलाराय भारत नाङै गणतन्त्र मोनसे हादोर हिसाबै भारतआवहाय गुबुन गुबुन पार्टिया जेरै 34% रिजार्भेसनजों जोंबो बे 34% रिजार्भेसनखौनो जोंनि इउपिपिएल दोलोआबो सावरायगासिनो दङ आरो बेखौनो लोब्बा लाखिनानै आङो दिनै मानाव गेदेर जोंनि चिफ आरो पार्टिनि हाइकमान्ड बिथांनिसिम गांसे लाइजाम हरनो नागिरदों बे लाइजामा जागोन जे जेरावहाय जोंनाव 34% वुमेननि थाखाय रिजार्भेसन थागोन आरो देबेरगाव सिटखौ जोंनि इउपिपिएल दोलोनि थाखाय वुमेन रिजार्भेसन दोननांगौ आरो बे वुमेन रिजार्भेसन देबेरगाव सिटआवहाय आं मानाव गेदेर जोंनि हाइकमान्डसिम खावलायगोना बेनो जे हाग्रामाखौ फेजेननो दिनै
जोंनि रति महारथिनि गोनांथि गैया आरो देबरगाव हाग्रामाजों दावहा नांनो थाखाय आं आंनि बिसिखौनो बिजाथि हिसाबै मोननो थाखाय जोंनि हाइकमान्डसिम खावलायनो नागिरदों। सार माब्लाबा हाग्रामा महिलारिया मिडिया सोङोब्ला बुंबाय दे फैबाय थानाय नैबे इलेक्सनाव बिपिएफआ सरकार दानो हाला इउपिपिएल सरकार दागोन होननानै बुंबाय आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जे हाग्रामाया आंनि अनजालि बिसि जों देबरगाव समस्थियाव दावहा नांग्रोथों बेनि उनाव सरकारखौ दा बिथाङा गुबुन गुबुन महराव माब्लाबा थुबसियाव माब्लाबा बाइक सालायनाय बिथाङाथ' मा होनबावनो बिथांनि जा मडेल बे मडेलानो राफ एन्ड टाफ बिथांनि मडेलानो फोजोबस्रांनायसो दाखांनायनि नंखाया गतिके बिथांनि मडेलखौ बुंनानै माथो बुंबावनो सासे जक्कर टाइपनि सुबुं टक्कर मोनाखैमोन एबार आंनि बिसिया बेखौ टक्कर होनो थांगासिनो दं। মই प्रदीप नाथ डाঙৰীয়াৰ যিটো শ্বহীদ হৈ গ'ল সেইদিনা তাৰ ঘৰত মই আহিছোঁ আৰু মই খুব দুখিত। প্ৰদীপ নাথ ডাঙৰীয়াই মোৰ লগত বহুত বছৰ একেলগে থাকি পেলাই কাম কৰি আহিছিলোঁ। মানে ক'ব গ'লে আদিবাসী সমাজত একটা ডাঙৰ লছ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। লগতে আমাৰ এণ্টায়াৰ BTC যিটো প্ৰদীপ নাথ ডাঙৰীয়াৰ যিটো প্ৰভাৱ খুব ভাল আছিল। ই অকল আদিবাসীৰ কাৰণে কাম কৰা নাই, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে কেনেকৈ মিলি পেলাই এই BTCটো উন্নয়ন কৰিব পাৰে বা BTCত শান্তি বজাই ৰাখিব পাৰে তাৰ কাৰণে বহুত কাম কৰিছিল সি। মুঠতে আমি খুব দুখিত গোটেই অসমতে আজি প্ৰদীপ নাথ ডাঙৰীয়াক লৈ পেলাই বহুত নেতাসকলে আহিছে আৰু তাৰ ঘৰত আহি পেলাই তাৰ পৰিয়ালৰ লগত সকলোৱে মানে কথা বাৰ্তা কৰিছোঁ। আজি ময়ো ইহঁতৰ ফেমিলিৰ লগত মই কিছু কথা শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যে প্ৰদীপ নাথ ডাঙৰীয়াৰ যিটো ৱাইফ তাৰ চাকৰিটো যিহেতু টেম্পৰাৰী, মই যেতিয়া চৰকাৰ আহিব তেতিয়া মই ৰেগুলাৰ কৰি দিম বুলি কৈছে। আৰু তাৰ মা বাবাটো খুব বয়সীয়াল বুঢ়া বুঢ়ী হৈ গ'ল, ইহঁতকো চাবৰ কাৰণে মই যত্ন কৰিম। আৰু মই কথা দি আহিছোঁ প্ৰদীপ নাথ ডাঙৰীয়াৰ যিটো ফেয়াৰৱেল যিটো ফেয়াৰ হ'ব অহা 4 তাৰিখ মে'ত, তাতে মই যিখিনি এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিব লাগে, যিখিনি এৰেঞ্জমেণ্টৰ কাৰণে যিখিনি সহযোগ লাগে মই যিমান পাৰোঁ আমি সহায় কৰিম বুলি কথা দি আহিছোঁ। কথা সেইটো ছাৰ, অন্য এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ। যদি BTC নিৰ্বাচনৰ সমাগত যেতিয়া প্ৰমোদ বড়ো শাসনত আহিছিলে তেতিয়া কৈছিলে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰে 1600 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী কৰিছে, মই শাসনত অহাৰ লগে লগে CID লগাই পেলাই হাগ্ৰামা মহিলাৰীক জেলত ভৰাম, কিন্তু তেওঁ আজিলৈকে একো কৰিব নোৱাৰিলে। ইতিমধ্যে তেওঁৰ কাৰ্যকাল শেষ হ'ল। নাই মোৰ দিনত 17 বছৰ যিটো মই BTCত শাসন কৰি আহিছোঁ, মই এটাও কেলেংকাৰীত কাম কৰা নাই আৰু আজিলৈকে যি প্ৰমাণ দিব পৰা নাই মই যে এটা কেলেংকাৰী কৰিছে 100 কোটি হওক 200 কোটি হওক যিমানেই নকয় কিয়, কিন্তু কেলেংকাৰীটো এতিয়া প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত হৈছে। আমি চৰকাৰ অহাৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰত আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি পেলাই যি মানে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইটো আমি কৰিম। নাই শান্তি চুক্তি কৰি পেলাই শান্তি আনিহে আমি কাম কৰিছোঁ BTC অঞ্চলত। আমাৰ দিনত অশান্তি কোনে কৰিছে? অশান্তিটো প্ৰমোদ বড়োৱে কৰিছে। প্ৰমোদ বড়োৱে যেতিয়া ইলেকশ্যন আহে তেতিয়া নো বটলেণ্ড নো ৰেষ্ট এনেকুৱা আন্দোলন কৰে। এইবিলাক মই আগতে কৈছোঁ নাটক, আৰু আপোনালোকে মনত ৰাখিবি ফেৰেংগাই যিটো কথা কৈছে আপোনালোকে মনত আছে না নাই? ইয়াৰ ওপৰত যাৱতীয় ব্যৱস্থা ল'ব লাগে হিচাপত, কিন্তু লোৱা নাই। যেনিবা ফেৰেংগাই কৈছে BPF যদি আকৌ চৰকাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে BTC অঞ্চলত ব্লাড ছেট হ'ব। এই কথাটো কেনেকৈ ক'ব পাৰে? ফেৰেংগাই সেইটো কথা কেনেকৈ ক'ব পাৰে? আৰু ফেৰেংগা চাওক, ফেৰেংগাই BTCৰ মানুহ নহয়। আমি RTI কৰিছোঁ। ফেৰেংগাই 2005 চনৰ ভোটাৰ নহয়, এই 2008 চনতহে আহিছে। ইয়াৰ কাৰণে আমি RTI কৰিছোঁ। অহাৰ লগে লগে তাৰ নমিনেশ্যনবিলাক চব কেঞ্চেল হৈ যায়। ছাৰ, ছুইজাৰলেণ্ডটো কি হ'ল? ছাৰ, ছুইজাৰলেণ্ডটো প্ৰমোদ বড়োহে জানে, প্ৰমোদ বড়োহে বনাব কৈছিল ছুইজাৰলেণ্ড। শ্ৰীৰামপুৰ গেটটো কোনে চলাইছে?
শ্রীরামপুর ক্ষেত্র প্রমোদ বড়ই চলে আছে এটাও প্রমোদ বড় চলে স্যার আজি বিটিসি লাস্ট আজি আপনার স্টেশন দিলা আপনি কি করেন আজি সেশন আছে বুলি ময়ো জানো কিন্তু আমাৰ লিডাৰ আছে আমাৰ বিধায়নী MCLA সকলৰ আমাৰ অপজিশ্যনেল লিডাৰ আছে তেৰাছা বসুমতাৰী কি চলাই যাওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে কৈছে যে BTC এটাই ৰাজনৈতিক দল হ'ব লাগে হা মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যিক সভাপতি দুয়োগৰাকীয়ে কৈছে যে BTC এটাই ৰাজনৈতিক দল হ'ব লাগে এইটোতো অসম্ভৱ আজি BTC অঞ্চলত চব পাৰ্টি চলাই আছে কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি চলাই আছে BJPও চলাই আছে CPM দল আছে আজি UPPL আছে BPM আছে আৰু একটা অঞ্জলি ডিমাৰী বাইদেউৰ নেতৃত্বৰ আৰু নতুনকৈ একটা দল আছে মুঠতে BTC অঞ্চলত খালি এটাই দল চলিব লাগে বুলি কোৱাটো এইবিলাক মানে অসম্ভৱ কথা চবৰে অধিকাৰ আছে আজি চব অসমত যিমান পলিটিকেল পাৰ্টি আছে BTCতো আছে এইবাৰ নিৰ্বাচন কি হ'ব ছাৰ নিৰ্বাচন খুব ভাল হ'ব BPFৰ কাৰণে মই কৈছোঁ আজিৰ দিনত BPF দলে 25টা আৰু BJPয়ে 15টা ল'ব এই কি কয় প্ৰমোদ বৰাই 0 হ'ব ছাৰ ৰিহন দৈমাৰীয়ে দুৰ্গাদাস বড়ো আৰু চৰণ বৰাই নিৰ্বাচন খেলিব বুলি কৈ আছে এই কথাটো সঁচা নে মিছা নাই সেইটো সময় আহক